la Benedicta inguru honetara, Bizkaiko txapelketako finalak ikustera etorri zarien guztioi, Bizkaiko Arraun Federazioaren izenean. Eta hasteko ja prest daukaguz, lehenengo finaleko partaidea gogoan izan, neskak direla, umeak, alebin feminaz edo alebin femenino kategorikoak, eta hor dagozala, Izuntza lehenengo kaletik, Lutzana bigarren kaletik, Arkote hirugarren kaletik, Artibai laugarren kaletik eta Ondarru bosgarren kaletik. Vamos a alebin feminaz, como decimos, 5 embarcaciones, vamos a recordar esas embarcaciones. Por la calle 1 Bogara Izuntza, calle 2 Lutzana, calle 3 Arcote y calle 4 y 5, 2 embarcaciones de Ondarroa en este caso, con el nombre de Artibai por la calle 4 y con el nombre de Ondarru por la calle 5. Así dirá ya, así dirá, hortze datoz ya, boste ontziak, lehenengo finala jokoan, emakumezkoetan, umeak emaian, hortze datoz bost ontziak, ligian zehar, zehar gertatutakoak hemen ez deu balizo eta hortze datoz. Bost ontziak lehenengo bandera jokoan eta ia bat zer gertatzen da lehenengo metroetan ja sartuta 20 segundute. Pasabira, 2 minutu terdi buelta izango dugu estropadik, hortze datoz bost ontziak nahiko bardituta, Lutzan emoten du bigarren kaletik apurre eta aurreratute datorrela, ia ba. En primera posición parece que viene la tripulación de Erandio, la tripulación de Lutzana, ya se meten en la media regata ya, medio largo para la conclusión de la regata, y Izuntza también por la calle 1, que se acerca en este caso, también Ondarru, Artibai también, atención, 4 y 5, calle 2, 4 y 5, también Izuntza por la calle 1. Que se acerca a esas posiciones, a esas primeras posiciones, pero parece que viene Lutzana en primera posición, Arkote segunda por la calle 5, hortze datoz bost ontziak, Arkote atzerago, baina lehenengo posturako leia, Ondarru eta Lutzanaren artean, bosgarren kaletik Ondarru eta bigarren kaletik Lutzana, lehen emoten du behintzat. Lutzana zeo zerra aurreratuago datorrela, baina Ondarrue nahiko urbil, azkenengo paradatan ja, Lutzana azkentzan baina, Erandioko ontzia, hortze datoz lehia bizian Ondarru eta Artibai bai, ia bazen zartzen da lehenengo, Lutzana azkenengo paradatan, ikusiko dugu, hortze datoz Lutzana, azkenengo paradatak Erandioko neskentzat, eta Lutzana, Lutzana, txapeldunak bigarren Artibai, hirugarren Ondarru, laugarren Izuntza, eta bosgarren azken paradatan, txalo bat Arkote nintzabe, Arkote, Arkote, beraz, nesketan, ume maila honetan, Lutzanako ontzia, txapelduna, Bizkaiko txapelduna. Ia ba, gizonezkoak orain, umeak maila honetan. Natural sentitzen dute geldudana, eta naturalein sentitzen dudana. Ya tenemos a las 3 tripulaciones de la siguiente final. Arkote por la calle 3, Deusto por la calle 4 y Izuntza por la calle 5. Gaurko goizeko bigarren finalari. Ya tenemos a todas las tripulaciones, a las 3 tripulaciones preparadas, ya han salido. Ya vienen ya. En las primeras paradas, las 3 tripulaciones que están disputando esta final masculina, alebin, hortze ba, hirugarren kaletik Arkote, laugarren kaletik Deusto eta bosgarren kaletik Izuntza. Hasi da beia, estropada, 20 segundo ya, lehenengo metroak beteta, ia ba, zer gertatzen dan, bigarren final honetan, lehenengo finala Lutzanarentzat izan dela gogoan izan, ya se acercan las 3 tripulaciones, no hay nada claro, las 3 tripulaciones vienen muy igualadas, Arkote parece que viene algo adelantada, hortze ikusten dugu prentziko taldea zeo zer, aurrerago baina arroki barik, Izuntza ikusten dugu
bosgarren kaletik lehenengo posturako pelika horretan, borroka horretan, Deustobe Eurekaz batera, bardintasuna nagusi, bigarren final handi honetan, hortze datoz hiru ontziak, Arkote hirugarren kaletik emoten duzu zer aurreratute datorrela, baina ikusko dugu, zer gertatzen azkenengo paladatan, luze erdia ja, estropada bukatzeko, izuntza eta Arkote emoten da, aurreratuta datozela, Deustobe borroka horretan, parean dator, izuntza Arkote emoten duzu zer aurreratuta, baina izuntzare, hortze, pelika horretan, lehenengo posturako, ez du arrokeririk, ez du abantaia hundirik, viene muy igualada nuestras embarcaciones, Arkote parece que viene algo más adelantada, ya veremos en la meta qué pasa, un cuarto de regata ya, un cuarto de largo ya, para el final, apenas 150 metros, Izuntza parece que viene algo más adelantada, tomada delantera en esta final categoría Alevín masculina, Izuntza parece que viene muy por delante, Arkote que sigue peleando por esa primera plata, Izuntza en primera posición, lehenengo Izuntza datorrela emoten hau, azkeniko paradatan sartuta lekitzoko taldea, eta hortze ba Izuntza sartuko da, azkeniko paradatan Izuntza, atento, hortze dator lekitzoko taldea lehenengo postuan, eta lekitio Izuntza, ja Arkote, eta ja Deusto. Bizkaiko txapelduna beraz. Bosgarren kaletik aritu da Lekeitioko ontzia